sanse wo mo so aba be ya adansefo woni ne ku pupo na omo hu a ebi anada no wasam ode na emom ntokwa ne nti yese wo mu ade asem o make me bo aka kire me ba so na de nti na me ne kon na me ne nye obi a me ne kon saa me de koto ba woni ne kon me de koto that's the bottom line ntokwa de ba bete nye gidigidi saa ebi e de na me ama mudi atem oh David eni eweyefu adoa we tu amema ko hye ne yem be ma wani pepe na minim se me ne ba ware wo benyina be yese kura ka ma faw me ma papa e ba ma kwan ma me ja mu nyina wunti ne yeye mi se wunti ne yeye mi se ebi enie wo ye no me ba sure there bi me koto ni kan ye kosi ye ne emu koto ni bla mu anim se ni nua be ma ni se kwan se ni se no wo ye de ofa so de me fa so nti o mo pe kasa bi enka nche na nkura ni hwemu nsuso kura no na o hye nkura no school fees twia no to ebi o a e ba sa me na me mie mani na o kota Church of Christ a o mu a Church of Christ mo asori a me kono sana o kan ntem no asori a me kono nti me ma no hona na o mu nyina de ekosu o ka bibi kire nse bi ankura ni se ya onfi na me ma brim moje na o ba na matwi afiri ho edidi di musa na me ne ntem ase akasa baae na mo ka je nse kwan a otimi bu mi so ma collapse o twi agu mi so e ba sa otimi bu wa no akwada red emergency e ba sa wale se menka na me de ahye me ho enti ka se wo ka ye ba ka se bia enkura ni nti di na ekoso na etoto aso ana me hwe di na me si baabi ame me fa me ho adwen enti me ofa ba ko firim ana me ko mi kuro mayi enti me ko ye no ana me cheche mu kakra bi che maame na maame se menya ne na wo mie me nyimani na ware de eye saa ana me yi mani enti me fa me ho adwen se me nka nche busuani bia mahwim na makọ akodi me pa nti me ko na me baketo anso wo 3 years but do bro do so me kakra de be to so me ko na me ja enkra no ho na me ye de me ko ye nti me ko ye ja nkwada ne ho ma be ma na me bo abaya bi e wo ho me nua abaya bi ka me ho me tie me se me ni obi di nkomo a me busa question na onyi ano a last week say bebre ka asama semoden enye sa na tie o me busa question na nipa ni nyi ano na ofa kire a ba bia me gina na me pese me hunu ne ekosi ye enti me pese me hu se wuja enkwada no e ma be ma no mpa so me nua abaya bi wo ho o be 15 years sister tie me me teacher ni enti the way I question na script na se for ko no aka me ho wuja nkwada no ma be ma no mo ondo kwa no otiti me odeme fa enti weda na japade nyina ama no na de okodi wo pa nye data me ko ye no kwa no minim ba bi a me ko na emu ba bi a me fa number bi wo fa yi so ehun se me ko me hwi me di me hu ye de hwi me because me di na chi a obekumi aye ya bro na ma na dwane nti ba sa na me ko no me block mabusua live me block obi a mfrew me pese obi a be de be frɛ me nti a kire yi no ana edi be 1 month na me saw me phone ti me saw me phone na ma me mo frɛ me na me san ti 1 month no ko hye mu a wonti obi anka o ma na odwene mo me pa chawo na me dwene wo mo kire se na me dwene wo mo be de na kwan na be ma de me fa so na ni me nka se esisa wo ko ye na oba bibi boni bi ato nkwada na o mawu a sister wo ne be man hwan na aboka me pa chawo na me nua e wo mu sa me bisaw fa ne se wo ba tan awade asem wasim wo buafu ebi a ho hyehyew ne a wo fam yetimi bo ma wo fenti ana wo ye wadwe se obetu bata akope bibia ye ana wo gya nkwada ne nyina edi gu be ma no so wo honom sei na asem niti o wo buafu a ma wo fo krampo nya de se wo ye den wo so 1 month na be so ye ana mpa oba social media ye so ene ye nyame mfa mu nsie dwoodwoa sister wo ne be ma ho na nka aboka sister awoye o ana wo mom ko amonte wo ho sister yo nyame adon ba hwensi fie de na si enti me ko edi be 1 month no ana me ma me so be phone na ma me frɛ me ti na ase na ono so tete me ma me tete se me hefa na mbo na omodi ko be ma ndi ko zongo police station omti na no asem enti omo frɛ me na omo frɛ ba de chinya na me baae me ba police station no mtie me so ma no ase na police for nka tell me say ekwan a ehɔ na wo take action bi because one me ma me kra na odidi me ma me watem ene me nti o take action ma ode na asem ko mo pam ni free wo so nye de onko ne mfo bi ba nyere entete ne sa
na me call ye na me kodi me pa nti me call ye no nti akire no na me wo nua ba ye bi wo no be 24 years na one me ma no so ye de e wo ho ye nyina tifie ba akom nti me call ye na ma frɛ no na me ne anything bia me ne nkra ne communication nti bibi ni a na ma send ska aba na me de aba sa nti me dipa kakra ma send ska na me de aba ne me ba panyin sei e ba sa ni nti me free ni nche no yi nkra ne nyina free Church of Christ or don ba Roman nti me ba ya na me ba ya na me nua na ka kire me say enkra no omuhwemu no enye ayisa no yima hwima tama oba no ana me so okay martin nti say ne kwa ko sisen e be hand dan e ba cho me di pa kaka be hand dan e wotafo ha no di me toilet ba mpani fo mpam cho uko he ba bia na me ba ma ne me tie ene ba bia wa han ne ya na o so wasako hand dan ma oba sa ne te me kura no mani na so na me nim na me nwene ko so na sa wo so wa han wo de me pa cho se ye oba ni si nchen sa wo so wo wa han wo de se si e so se si a de me ne ntem eti ye no me ne be ma nya be ma foforo me ne tie mo na sa we de nka ya draw nti me pa cho nka no de nka enye se ana wo te se wo ba foforo na odi mi ka draw ana ko ni na ja ba bia no ne me ma de wo no no se on pese ode nkra ne be de e be ma me ana me ka che ni se de be nti e do ka che me se nkra mi ja nkra me se nkra no de na ode ye mi nti no emi nso nkra no no kwa ne hwe wo mo me sa emi de sika sende nkra no on books ba me to me twa mu school fees upon se me ko ye nyina ba bia nkra ne tinyi nti ma sa be han dan se fa nkra ne ma me wo so fa nkra ne ma me wa kipu nkra no ana me ye din na me dwedue mu a no wo sa de nkra be ma na je nkra na bo so wa je nkra so fa nkra ne ma me na me ye de me na sa won so won hu hwe ma me nka no kro bi wa han fa nkire wo ubufu ba ko nse wuja nkra ne hokoe ende se wa ti a otie nyina ne se won pese obehu mentina wani abrenye sa pa cho nya ne sa enye nu ntia edi enti o ka che me se on fa nkra ne ma me me twesi ya ko hwe ba e ko hu ba bi o motie ene magusua fa ko hwe ba bi o motie se me hu ba bi ankra ne o fa nkra ma me o mo ye me ma me so se me so me ya me die me ko ba bi o motie na ye de en ana me ko hwe ntia ko ye no so on fa nkra ne nye de e ma ye na me o fa ka che ne se nkra no wo kan sa eba obube bi se onyini ya ebe no ntesi a wo kra pa ne sen e pa cho me kra ne se no o sa de nkra ne sa hwim ko galamsas ana ho so wo de o mo ko ye no me baba ya panyin no be ma no afi de o de nkra ne ko galamse ase yo wo mo na ye den wo mo na horo gold no o de o mo ko gu galamsas black girl no black boy no afana nko school da be 1 year wotoso mienu wotoso ye kan say mienu no so no odwane free galamse na se e bai tafo ha abla papa no kro chi because oba ha ma me na nkwa ne ba me nchi na obo wo mo me ba odwane free galamse na se no oba wan ho e wa ha me pa cho ba sister bi ho wotafo oba de asem na okan oba no ka cha ni say ni step ma me na one ne tie no kwa ode ne fa so no na so ko galamse na se ne nsa to bi so me pa o papa maame no kwan a ode ne fa so ni treatment ode wo ne fa mu no me ma no de enche na o mo nsa to bi so na abrampa ana ode nkura no eye nti wo ba en fa do ya na me twe se me sa call ba bia me ban ba yo call ye no anti me kwa na sister ka cha me say in fact akura ne ba ye ko de ne ko hospital na ba bia ye lia sister no otia wade na se na sister no wo tafo ha aha me ba do call ye no kasa nyem nsu wo di kan ko no wode nkura ne mienu no ko no wode sa akura ne ko ja sa sister no nti no me ba ne na ye deti nti wokoye no no ka kire ni ba na ka kire ni say ekwan ma me ne step man na de ne ta so on de onye de aunt na ho nti bi ba na sister ni kire mu nyina ka kire ni say Christy wunti ana ma me ya da me nyina yima de on ne tia de me no kwan ho de wo fa so nyina nti na patient ba me de ne ko hospital na me sister address mati ti me yesa me fa nkura na sister ni say yima na de akwa ne ma no nti onye de sister no wo nso wa ha sei no onso tetafo ha no ono nso obo ayima no ono nso onfa akwa ne ma me nti me but onfa ne ma ho no de enya nuru ho no o ma hu na na so onfa ne ma me hu ni de se me koy na akwa ne e wo ho nti na se on de abeja no ebi a wodane ne ma wa onim de ebe de ebesie nti wo kan na me te na se ana me di ko me ko ka kire ne bla sei na yima eye na nkura no ba me nchen a kasa nyemu na nkra na ba me nchen emle bia me wa bo nkra me ensa no mo te galamse na se adwuma ba ni adwuma ba na no mo ba che no mo nya adwuma bia do di kan first akra ba ya 14 years no o ye den ho na o so ko ye na akra no no ko school ha se o so ko ye na odi ni ko school de no ko ye madam tie me hwe wo ye exam sa ka obewe poto me kira de no sa me fa o script na me mark ya me hwe heading no no ma be hwe mfifi ma be hwe ase no ma max
enti mi bisa enkura miensa na wonom wo galamsey no ase no die ne die na wonom ye ne ho ketwa do finfin o si na okosku no gina no gina no ahase no gina cry ahase no gina JSS2 but okoye exams na omujam pom so aya dom de call form 3 sisters adameti asa madane hawk madane avatar na masasa na bibi gina machi me say wo mamiensa na omu wo galamsey na se omu ka be ma ne ho no adwuma ben ni adwuma ben na wonom ye ne ho sa na meken na afia se na wo ka se e na asa omu ye adwuma din bi ne sa de ne ho no na me interest wo omu nya hwe na omu ko school dia sa no ano no na nya omu ye ne ko school na se ebi nko school eno ne ade e ha wo e na afia nso so wo nya chance kura na wanya homa ana nkura no de nkura me wo ho no sa afre me say bepanyin no eye me masem into de panyin na ebele me sa ana me ka che ni say hase na me ba na me ka bepanyin ni so aye de ode na ebere wo me ka che wo de tena sema me na semens ntena se on fa nkura ne mre eye ma frɛ na wasem kura do so sene ewrade mami ni case na do so che OPM na me be ne no enya grossa semens akwaba no ya temo nkan na adwuma mo body sa na no mekotena Fredimens mekotena Fredimens no obi aba semens eduru aba meti semens mo bo adwuma nyame nhia mo si etiefo bibi na simedu ena ye komudu sanero yo da CP na etiefo ne ahwefo so ya mo bibi akwaba na ya ka asem bi se nyankopon nkoso nhira mo because moye nyame so adwuma no kwasem so fu bi chem ma chem so abokre ka no kwasem anti nyame nhira mo pa na ya afa kwanya so dia mo bibia kwa ba dia ba Pimsan Company Limited Dr. James Amwa any doctors aya ne ye adwuma nyina ene apamfo nyina nyame nhira mo because be o ma edru na edru no kwasem nya sem kutu akra because edru no Cote d'Ivoire ne Senegal no ne ade be bia edru na edru na pressure was no nyame nhira workers no so ai na ye kan say uyo obi a wo how e wo nompem anase wuntinimu a tie nie pa because edroi utine mrane Semens Vital Herbal Mixture no tine mrane ye say agan kan ka say mu na kire say ejan so target baby a target area bia yes me tu ejan akwa me tu de akọ enti wuntinimu ene wo nompem na e wo nuane nura hodo bebra etimi boa wa bra wo nompe no ho aka anase wanya wo hawo ka say bia wo de no wanya herniated disc wati brem mu no ye say gel na ewo nompe ni mfimfin no asa anase akura herniated disc yes say pie every honum te ama dompe no katwi ti ama wati brem mu no japa untimi nyo ho hwe anase wo de nde usisi na ye oya ida say usisi no eye nompe nu anase eye ntinim eye nerves no say no kra wo ba to agan no na wo to a de obeya na say obefa ye numbers no afre because ye wo condition bia ne say si nom no na edro na me ka say wonuane nro bi de di kan wonu medro na e wo neurotransmitters ye kan neurotransmitter it say transport and send the signal de margin no say obi beti ya obi anasa metie ka say sikan twa obi sesi a na obeti ya no e wo ba bi etwa ya na anasa obi bo ade na ha ma bo ne nsa so a obeti ya na e wo so onya bibia neurotransmitter be send the signal de margin na adwen no a prompting say bibi say asi eno na eduro no wo saa nuane nro ni no say bibi atechima oni peduam say ya obi na wo fam a send the signal na adwen na adwen na release endorphin say e wo say be na be bre ya na wo tini nyina ase enti say wati bre mu say you sisi na ya edro agan Semens Vital Herbal Mixture no ene ne capsules na be boa make say obi won so ane de no eye ntini mu me ba Semens de Vital Herbal Mixture Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules enti me mpa me ho asema me say mo ma me agan anase Semens tiawa mo ma me Semens me call Fredimens Semens na me te ye nko ye ni ma o te this ape no wa frey ni enu wadi nkomo ni a kire okwan because o te Pimsan pe obi anu say Pimsan ye kire adwuma job training ni ye kire afen so me am te ka say friend Dr. Eatwell which means say enuane die de e ho na me so me feel the war enti say wadwuma wo ye wanuane die we ka say lifestyle ni nyina no
uto aduro na ne asade saa ne ma no de account ho nti obi na ka se ensem bebre wa akire nya aduro na obenom no nko a nti na ehu hia se obefre ne ye ne wadi ho nkomo me ka se me ka se obi tamade kra wo fom a kwan be na strategy be na ode fa ade no saa ne mai ene ha epi ti obi misisi o complain bebre obi me masem atofom ni nyina no eye kwan a fa so ye adwuma nti wadwuma sem no ye be ma ho nimde ansa na nnuane die mu no ni nyina so ya ma so watofom kra ye be ma no atofom a nnuane die wa check ho ahwe because so me num aduru na se me ho atomic kakra ye na asan aba eno ne ye say sa ye pese sa na ma ni nyina free ho nti number ne ye 0244 718 557 0244 718 557 0241 604 702 0241 604 702 message papa nya botre wate na number no wo bi wo ho a afi na okopa bidi abetwro ne ade o anti ana wato 0241 604 702 eti de na me pese me kan se obi wo ha na opese oto aduro ni bi oduru hon ma na ye adu fufura ma na ye se ene we nyina na adwuma na ye pe me pa cho okwa picture no ye betimi asend ya ma WhatsApp enti na me ball numbers ni mienu nyina wo WhatsApp ye send picture no ma okwa as me pese aduro we bi untimi modin se cement anasa agan na okwa na ade a kire ye de ama na wi a na wa frɛ se de ehu hia pa frɛ na pese o frɛ no ye mpese wo benu maduro na onu me na ya na ni ade a wo fam no ni nyina akɔ na omu a na asaba bia wadwuma ye no enu nti ne so de frɛ ni enu ni saa nsenkan ye no ho nkomo ye no di saa nkomo na enu so atimi abo pa make us say we bema wato form o bema sem no sini trase kra ntimi peja ni mu agan na ebo because agan bema enuane nro bi e wo me fe no nitric oxide no eyi ntini mu ebia na wo ntini no emu asisi bro be ka sa ye plaques stradia bedam ana se mojafin bi na bedam nti ama be ma ntimi nsore me pa cha onum agan wo to agan na wo to mixture na ne capsules no nsuo ne to pae no no wa frɛ yen na chiro na e we chire na e se be bia ma no kwadu nom ne ade ya fe chire wo juices ye be chire wo juice bia wo be nom a ene nyina be boa me wo times na ma hu se enye sa mo sori ya na mo ye nro no ma ye research because scientific terms ne de ano ohye o ano ohye pa enwemu a akoso edo we mu no enya asem kitu akra enti ye church sa na ma nyina na aboa na obe ma na o si interest no apeja ne mu afesu be ma bi wa sabi ne be ma ntimi mpeja enwane na mache na ode enwane na yere oyesa nyankopon asem kra wa si ni trase be wi ase be ye dien na yere danchen o danse ne chen se ni nua ba me pa cho ade ode ne be ma ya nse obedwo nso me pa cho ye boa wo ni ayi sa ha wo ni nyina afiri akọ agan na frɛ afi o de ne premature ejaculation de ode kɔ bɔ ani asisi ana oda ya wo twam abo se 2 minutes man na ekono 1 minute dema ya papa to eduro ni bi afi wo ni atenka low libido sa wo ye oba sa wo ye bema to eduro ni bi because oba ne bema nsia mu na wo se nyina ye tede ma ni bi kura ho mada bi me kan book bi mre bi o say about 90% of women omu fake orgasms munni ma de krompo da bi wanjeje ho a ma na chop money eno ni asem na so eduro we de eduro a eboa na wo hwa dance e wo ho na da bia ye ka adanse no wo ho nti wo de koto so nti unya atenka bia da afi oba mfiti kom me pacho dysmenorrhea na wo ho eni dane anase wo de na amenorrhea absence of menstruation obi afi ni won ko mfitire da na so nyankopon ye ne say from 21 days to 36 days bia oba bia wo so ko mfitire na mfitire na won ko no moja fin na hefa na efa question ya me bisa no no etubo hu oba sebi na fu ai kapu oba kro na so say opesisi fia ni bi no de ajeade emfa nti osori ana odi waist trainer aboni mu odi ba yiri ni mu odi boni mu no na moja wo say di afusane odi ka bia no enko nti bo so anya hawo nti bo so me nsa yem titriti me na yem titriti e kire se o ma moja ni ntimi nya na adwuma wo say eno sa no to aduro no na de frɛ wo de na metorrhagia ne de no
bosome baako obeko mfitire mpire no ni nyina no oto aduro na abefre afi de ne de hemorrhoids koko oja na ya moja ewom nyina saafo ni nyina abefre na ye ne omadi hu nkomo ne ya kire kwan abefa so a befa no ebeboa ama moja na twa okokobu yiba ni nyina beja sciatica oto ase etwetwe ni nyina beja number ne 0244 718 557 0244 718 557 and 0241 604 702 0241 604 702 yes we can say aga yes to sen ene waka me be da se husemboat also komrika ni wie na o man nsa so say na say mo edo papa de adofonom mo me yensom na bibia so ntimi nkonkan emfama yen semense ba na yete ne nkan ye da wonom ase se wonom ede agan abadwa so na maami we de problems de bi wo ho problems wo ho na tew black sheriff ni nyumi sacrifice yentie ne yemfantu maami apua mo pa mo ntwa 1 minute entum freestyle mesane agu Sompa Nkomo so no ebe deadly na ni nyina dedication ni bia ya maami ohini ni na twa sai to ho de kire mi enti ye nyina ye di so pepepe maami mi enti e why na ye mfra be ma no ne yenka bi ma because wo case no problem ya me wo ho ne say ubufu ya uja ankora no egu honom ubufu a na ure fi uma ubufu a na ure fi uma Untimi nkasa asembo enkyire yen eyire sonso sanka wunya wo makora wakoma ne call form no wunya wo manka opese wo hunu omo ne omo di nkomo won sa aye den de ama wo ananya den ma oh enkra ne de me na o se ne enkra ne ba me nchembe enkra ne ba no oboro wo se wu problem pa wo de te aye de enkra no me problem ni nya ne se wo de enkra no se panyi ne ye masemo galemsa ase wo de na breme maji wo de enkra ne nyina aba maje wo mo na emum onhwe nkola no ekoba ebusumi na ini onfa kapre ba na odi nkwa na eba no sei na ya mempe no odi nkwa na eba no sei na ya mitie so ya na abrampa mama na no ansi na mehu ne sei bi ebuo bi ne wa mu no
na wo hwe bro ba mu ne nasefo na akwa akwoso baabi na wo hu se ba akwo sei enti ma memfa ne nkonkoma ne maame afa ewie ya wo mu nyina timi aba be kama me nsa enso de omu bedie no emma na ne eja na wo ye no wo ye eja sesei wo ye papa sesei enti abofo no mtide bia na enti ebetena se aka mema mo nhwe ohu ebedru Mother's Day aye tontoma ne nasefo e de ama maamefo no behu se mema ne bi no na o mani abrai se kotomoja se wo mo no enkra ne mfo mo nye hwe ebi nie minim papa bi a edru Father's Day ne bakoto eche bag ma e de koma no bag ne bai papa ne nim se eche enegum o bo bi aso wie na ohunu se che enegum akora ne send papa ne message asem o ka kire ne se papa yi ne fa kata wadwene so woni che no che bebrebe na egum ne ma ne nkoton o woni da bi osori a woni baako enfa kata na adwene so aden ena da bi ade nkora beba wiase na nkora no yentimi nhwe omo aden minim se e ba frɛ papa no beka sama mi mu ade bench ne yɛmfrɛ papa na ni nkomo to ankomo ne so no mo frɛ na ma ode nkra ne baaye no be 4 months ni nkra no so ode omo ba ode mihia ode ne ma ne bla panyi o so ompe manimu ahwe na busa ne bla nsa ne ti ompe manimu a ade nti ompe manimu ahwa a nkra me ba che ono ko ni se ma wale ma wo me ne obi kra ya wawade awo etwem enti no kra de nyem bet nkra no me se onhwe nkra no so ode nkra ne ba wan fa wan sidi wanda si discount fa bi anka ho say na ne bla no gi wo mo enti ne bla de nkra ne bla me no be arwa no honom na ana omo no bi san say dimenti na ni nwa no obi evu sa no ye sa de no wo se ni bla no so aka kire me say ni nwa no say o de nkra ne bla me a onhwe nkra no asem o ka kire me no enti enti na se ntintin ni twa ni tie o twam ne say ni na fa ne de eni o de o ma bra o hye wo mo nkra no so woni enya na tintin ni tie enya nkra no so woni site ni so in fact me be panyi ni ba na o san ka me twa ni video de ne ba akra no me kwa no atwe story bi da ho na me nim ya de na won krata ne so de won krata no se ne say de enti a ema o fa be ma no o papa treatment ana o de ne fam wo ho no ti na o kodi ne ho ti ne ma ono so nya be ma bi enti na o ti si mu o de o hia bibi ana o de ama no enti o kan akra ne kan sa de kire na me ka kire ne se ma onye sa basem na o se ma woni mi se me no wo ho no me kra me kofa akra no kra wo sua kam ne kra na e ba na ase ba bi a me wo no ketwa no na e hwe na e de ama won treatment ya papa ndi ni fam ti ma ne fa ene om ne yire na one ne wo o de fam ti ma ne fa be ma o be nipa fa ne amamo nipa fa ne amamo sansem wei fa ne se wiemfo afa na okosa kwa to lie make us bia na woni ska da be na bedru ne so da be no benya ska dia akokasa asem wei enu nti ne ye wo ho no adofo no bibi hawa wo de production line no nafa na fo wasem dan yen benje mesre mo mfra papa ne maye wo fra na won fa ide se ne wo se humanity me trend pa koso afre no na mini midimafo Herbal Hospital ho adanse pamfa nkyere tiefo ne ahwefo adafo no midimafo Herbal Hospital de mote ye nka nya ne kra ye ba ya che na nyuma pa ye yenti no Ghana fo nyina agi yatum doctor time da so what the time ankasa beto ya de so no watu ase de amawa wankasa obeka se magic adafo no poko ase mayira na ese nkran ubehunu ye ho sanso so ena kumase ye wa abua kwa agogo mepa acha nsemmisa bia ne ye ka ho no fra ho mai sesi na one doctor entwetwe enkomo 0244 77 42 82 0244 77 42 82 Best Brain Publication Limited Best Brain ye wa wani tu ya se wono na adane osagefo a omo boama bees nsohwe ne waye ke nsohwe ankwada yi twire wono mo ko manim sa no ene nko a wo bepa nwoma papa de ama oba asua no watimi adi nkunim dia mesrew enhwe ba bia se Best Brain Publication Limited me pa atwa nwoma o matintim de agu enkrata so no nakafo age atum wono mu nyina ne ko benkro nti unya bia wonsa ensi form kra mathematics no ne subject ya ka nyina wono mo ena atintim OJHS nso a Best Brain Publications ye wo ehon nwoma ye betumi e de ama oba no ABA Phones and Accessories ABA Phones and Accessories there
mete wonom so ana ma sɔre kura san sɛ wɔn de a phone sɛ kura wani ntimi ntutu nka wɔn nsɛm saa wɔn bɛ boa pekuma bi di ama wo sɛne ɛbɛyɛ a wɔn so betimi atoa so adi nkita ho wɔn ne wadɔfo mepa kyɛw sɛ wonni ska ɛmane haw kɔnefa half to hɔ phone bi a opi bi a wɔnom de bɛma ho saa so na phone na nkasa ho mpempena de nyinaa so wɔnom ɛwɔ bi wɔ hɔ a wɔn bɛboa sɛ wɔde cover ne ade de toto ani nyinaa no wɔn wɔ bi bɛpakyɛw agyakum building no yɛwɔ mu ɛwɔ Kumase ha wobɔwura hɔ a EBA yɛbɛhwɛ na bibia nso atimi ayɛ kama fra ho mai 0200689170 0200689170 Kojak Farmer yen ye de pro code waba titi pro code na wonim no eda so ewo ho ntime kyerɛw wokɔ pharmacy shop na wɔnom ka kyerɛw sɛ foforo bi aba agye na kɔsɔhwɛ a wo sɛ nya no kreda ɛyɛ Kojak pro code no ɛno abi ɛne yɛmfa ma wo saa nso so ɛna wɔnom wo apɔse adi gyabidi ankasa ayɛ wonya bi ɛbɛma wo sena pa ayɛ fitaa na ahoɔden abam ɔmo wɔ regular no yɛde fluoride ankasa ahyɛ mutwom ɛno nso so boa ma wo se no nkabɔne bi amba wɔnum yɛ hwehwehwam nya afei na akasa wo de adeɛ kata wano bepacho omafo hye so wo ho wunya bi ebeboa fra yen na gye wo de 0531069945 0531069945 Gino pepper and onion mix onsaka bi weekend ye koye nkonko bo ayi raw mepacho jollof no ye de ani akono eda ho clear se sompa jollof no ye de deneti apostil no nso so kama sanso na nkwan ne nso so de mu apie pa edi adanse se Gino pepper and onion no in fact eboa ma pa je wo de weekend ye nyina ye nkonkogye ye ni pa mesra makai wo Gino no ma woremfi tobisha obag im nefa ko Kangen Energic drinking water me pacho ye ko weekend dia ye bia wo pensuo dia ya me pacho Kangen party ase Yaa Serwaah ayofra se bia bibia ase esoso bia Kangen wo ho na bibia ntimi nkonkan emfa emma Brema UGC ena ye wo Tafu New Road kwan ne so about Road Junction freyen na je wo de entempa 0241449191 0241449191 Lexter Ghana wopam wase papa me pacho enyin Yaa mfrim Yaa de abo ma bebre no mo wo ho asoto de etre by wa de etesen ne keto mu Yaa se they've got you me pacho ehwa no pampan ne so ebia nso so edanso Yaa no mint no nso so eye fine page wo de na bibia anye kama for Lexter na ne wono mo eni nkomo 0302235295 0302235295 Mrs. Champon asemwe no mitie me yoba minim se ma de bia ya no ena de ye ko nsohwem na mitie nkomo ne duru ba bia ko hunu se niam ba ma yiye eyade a enye kwotena galamse ase akwakwanya oba afoforo fine wo mpese maami ni first mistake ye nyina yade atum se eye mistake ena oye na se nkura ba beso na ebi nko school kura na afi wapia omaba na hwe ntimi mfiri mu mba kokko sika nsuo sika akura ba ye den kura mpo a saasem we asi ebetumi amaami kura na wade egu Mr. Champion ka bibi e ne ento aso nana ya medase nana ya wo se sister no wo kasa no wo se wo mo koto for about 3 years na wo mo de ware na je se wo mo hu wo mo hu se ne wo mo si etie wo mo suba ne wo mo ebibia edinka seta no nka ebeye yie nanso be ma no na wo de bibi asie no ebro no aya ode ba mu no na ye nisu na no wonya nyi ne di na me de minka se sister why mistake wo dwane for ne kra obi otime bu no manifentie nana ya nentinka wonta wo nanko wo enti odwane ko 2 months as whatever no me de to me no why ade pa honestly because anya sa na udwane na ujama o e pa tie se wo odwane akọ na wo ko na ye yia obefa ne ma dia akọ ana no o discount ne ma because wo ko no ni bebi ana wo ko enti o tin fa enkola no enko me de me hu ne boni bia ya afese why yetimi bu ma fenti me yedi nso gu so na wo da so te ade na se odwane ne de me ne ya adwe
because anyasa ka one day no ko bonwa na ko so bi odwane age ne kra fire fefe ya woto no mu ese Everybody nchade e na onu so no wonya kunu no ya na bi no se bontu da bia no de sa ya keka wo mu nya kunu hwe minimo bia na omomoni adwasuo e wo bola ho wawo nkono 9 be ma fra brochire abaye ne ho ade ne na wo ba akwa soso amana yedu wasifia paki du ni nyina ene ma me ne kwa brochire koba odi akwani aba ntia no de na obey senk wa nwane a nkade ne nkato no wo kasa no ka garamsi se odi nkwana kwa garamsi asia me yemu hye me nam sa abaye ye wo mu wo hwe ye ne life be basa ampani apa akwara 14 years won ka so ko twimpro na ya wo na kai akomo ya enti akwara no nya adwane nie na service step mother funi bon so asabi o misameka o muti mo je kakra enti akwara no be me bi frɛ no a but Mrs. Champo oni nie enti am pese me conclude esi su gan be ma na ye ntene kan be so kwa no kura kakra wo obi e ka so na do ni fem o hwa ho se no kura kakra sister o me twantro ha se because afidie ekwa akiri wa case ni p na case ni p wo twantro no ka se wo twantro na se nya no kura obi be frɛ se ya etasi enu akwese bi se last week kwase ebi se enti no catch me no obeso wo che se o ma ni sika emma sister ho emma ni nya because enkwada na kogu ni ho because enkwada na aba no woti no na a very big mistake me catch no se bi o be ma no so ya worry a sister we nipa we ni because ni penya na beji sa ade enkola no ne mo onka hu se ne wo ye no obenya so akatua because sister onya ne boni o sister ni nya ne boni o sister ne ko nya ya ware no me da minti min sign TPs na me da min sign Mr. Champo abro no ka ye no so obu no abro ne wo ho but minti min sign TPs wo minim de obetimi aye and na wo bu me dia sem so min town am so min hyew yan we na ye so na ye ne adoni abo mema I'm telling you Mr. Champo you shall not abo mema me come chiro kuku bi semachi because me ntama wo sisi me enka school component nka manwie mecho wa ma September 22 and no ne ya kan se sister se ya ba bi di nche no wonder onye ne famu de oni pa no fa mwa na se be enkwa ne nya adwane ni na be ma ne sa de Onyankopon be gi e de ama ne so ka se won hwe no a na no de oboa e be chensi no na ne me kan se oboa kra e fe na won fa no me kesi asem so ofa no ni ye be frɛ no na ye na tas ne na ye nhye because no no kwa na wo sa enkola no oba no so ya ono ne tie no woni ne be wana se woni na wo woni dia o ma ne bi ni e ya asem wo hin se hu na hin na wo ye sa enti ne ya kan se wo no ma hwɛ ne mo twini mutan wa hwɛ ne me da se na na brampa na se wa ena se bi aba ena de mi ense o so won de o ntimi nhwe o mokra won hwe ba kokra wa pake o maba okay kan na no kwa ebi mutiri mu odin so o nana ya hwe minu abai o se e ka bibi kire no o timi ma ha se o di kan ntini e hwe ne sa wadi bem dabi nana ya hwe awade wuji tum se aware we gunkro on fanche ni tirim no wontie die ote a obeka se okoya na maame sisi e keka ne nsem basa no awade gunkro be me tietie kobo wo busuafo amane mebu afu medwane no so mo omuso nkobo krache ne na busu amane sisi na ekoso etie pesi ehia ne yanka asem no sa aware gya ye beba egu a na obi akọ ne baabi na ajapade ewo mo ne yahwe na se ajapade ne nkra ne yahwe sebi u dwane agya nkoda no u bisa na se mi da me de pa so obai na nkra na wu a akobeka di asem wo dwane afia wade ase eko e dia se na opeso keka ne sa no be ma no meba no hobet ade a mini aba ne ye no sebi unse eno na ma be ma no upper hand ye se ono no ye de opeso so he mame ukoi obate bia hia ne nananom so ukoi na o mane niska o mane kura niska enu aso afro mame atsem bia brebi me ba yie mbeka kire ono sa na ekoso no kura nti na ye fe be ma ye so so won fe eti sei me pese me amitu kwai ana me tu bata me kopa bibia gbafie eti me de nananom ebrew ebia na otwi bia me mane wo edi asem no che o keka kan sa
mona muma mema bi din nsem munu ne nsemfo asema minia beye amfane kwam awari jaye misi gunkro wosi aye ho ade na nya mpratwe dia e wo so ne abusua no esi abusua mienu ni hia ni yegu awade no no obi akọ ne baadi no wadwane agya wo nana ya bemma ho otimi ka che osa akụkọ nyini ne ba mema ni nachi edi ma nachi eti bra wugya wo ma no no onu na nanu wo nam obeka se na anuani bi wo ho no mo a we nya nsem a so keka bemma na no mo nam ana akọ wie se enkura ni bi akosoro ni ade but me nuane ya ka che no say next time so otu anamo bi say ya won hwe no famara kwai so no otu sa anamo no na brate wo say friend say ene awia ukuru ne dey say yimanya di yima ba ko pe no wo ase kono bo bia hifa no wo galam say no nka say yima fo nyina anye ne di yima edi yima wo ko hia ba ma bi ne o say friend yima ani ye ohwehwe mu ye da na abrampa mo YSS na ye kwa asode na asofofo saatan asofofo nketuwa ya omo de tawro fita de agugu omo komu a SS omo ye mpa boyi na na abrampa na okata nani a ohu mi a mame yinyini obema obaware no ye fe ni yima afenu ma ye sei yinyini ma wade yima bia asofo se wo kai mi a yinyini ye ma wade yima wai tuaso ma wade yima ase eji mini ya o si yima ro hwan bobie o hefa no tu ganze no eno wan si epe ene etie mansu kwadwo mina mansu yima bobie mansu kwadwo mina na wo ade ada wani mu a oye no ebedu ba wo hala o teta da ho na wo nsa aye tete sere wo sere wo e se wiase wo ye bibia no adwene wo ye hwe awarije ye ba aka kolande komo fa ho sabi ka suru mienu nya tokwa asase ni mu enfudie ne komo fa ho no na bi before saade we ye ntimi fa nhye yetirim yakọ ya wade ne ye mpena twen bi na baba mu ana nkura na bo aka suru mienu nya tokwa asase ni mu bode ne nema de komo fa ho de be eso mu ne be die hia se nkura yi ana die hia yo yima wadawoma enyema ekoso no ema ne nyansa ema ne nye ansa freno so so me na be ma yo yima no bobie manso o se hefa kra kwadwomna ehonum na wuya galamse ema samti o be okopie bra na be ma odi o ma babu so me nine one cd kra mai sabi o mariye de no madidi na enana ya obeyi owomi senyamia ya dum ana onye kunu kwa wade a ka branche edimirika bawo yima no bobie no akọ dimirika ba betutuntoma se me ba na eware na busuafo ti a omo ka kire no no na me hele ma enkwa nyensa enwa obere no ayo mu aduma bai ana onye no no kwa fa yo mu edu ba bia nipa bi yensemunu edi semunu ebi ni yimeyi ti da bai ekosi da bai o ma ya ma yima papa bi wo hokra na o ko ni pani edwane na obi edwane yima obi etowuram ha bayima baby a obi amesrew enye me ekoso bobie enye me ekoso na no den bra na bayi wa no ebi na awrai ade bi ho awaye wo ya eti na so si ucha nkra so ka na so po enye sa na o se ba edi ese munu ni temfo no mesi nana ya so onu oba betina na mo bawu na wunya bi ma na eye wano kasa wano kasa dem be wadi mi ada bia wo senda abonten sa bra from na ni awrai kasa me ni aba na fa no sister mpo se wo mo ware obi age ko obi age osu afa bi etu ni wu ni aba sister ne se nkra ya yo mo dai udi onya kakra fa bra me so mfa kakra mra na utuo no na patapase akrana soronti me na menya dia o twe da awre akrana wo soro de odina bra ne maami so tete no hayima ewi ase ima no bobie babia wo bia wutiam no abusua ankodana wo wo mu sese tafu no betewu bra ne behwe wo mu bra na behwe wo mu na kran be yeye amo wa baji hu sikadi hwe wo de nkora kotra galamsi ase afi ba ko no mu ko school nya sabe no wo utirim nya sabe no wo utirim
na se sie akwa 14 years one mo huru skapew se mami amana nya na ho 14 years 16 17 nya kom se bonu na mechi ene nya agoro se mami nya bia amana adie ne besie obesie mu akonanim sa na ya emrantie ni bi ha adwere dodo mo na mo yema mai bi di atam a mo wu ma mo pese mo di mani ko sia kwa yo mo ene sanfo be no ya wuti maso mra ana wudi semunu etu galam say etimi nya bosome 1000 famra nkurai ana say 500 wo san so awo miensa wasa ko ubi wa ba ewi aso mo teti ama emayi di atam we chese mabi ti mabi enti me nyira atam ma de ba so me wa nokura na aka obu di atam de ebaji bi papa so enye mabi o ha ye ka je wo mu wo ba hwe no sabi kakra menya no fako na busu anyina hu se edoso nka abeye ese wuru na kwadwo ma ye ka ne se you made him bobie eda manso mame sa enenso abia ye kwa akoto check bag ma de akoda papafo ase emema boni ayaba de eche de ye nya ahye de o ye be hye na emema boni ayaba eche empa ye tiri su da na ase na ba mpa so hye ebe no ubu okasa asem no eda me ye din ana ne agama so sa de ba me se de chama se me kata ma dwene so nyasa anye kata so me kata ma dwene so nyasa mi abo bi so wo kata me da tempo anya no kura ba ni ya me da tempo so wo di be na ka wo kan na so pa ni otisa oda na bra pa di otisa ada ti no de otisa o ya you want that one dey ohwe na na bra pa de o ba ja so tell me chama dem enu anu no wakata na dine so na na ya me da se yembo na me ka na me chia me ankasa me na na dom so wa ye krado a wotie pa na na pia ma me da se ya na da bia ye ka ma na ankasa nsebe ya no mo ya de so mo doji nyankopon be beduru mire bi no ma ankasa so adoji wo mo woni abrante start mo se na mo ye de mo se me friends e courtship afedi e courtship na ankosi o de ohun yan sa ankosi trede na onyam eche sa wo doji nyankopon so doji wo ohun aketu e ba e aboni sulia sanetie wase o na mo ye de so da bi ya nya hwe ye twa nyame anim afi nyame anim mont mi antwen nyankopon ho ye mu ni kwase ya si na twetwe yes sir di obedua no na wutwa dia me ka kosi nyina ne se awade na aya ne ye kan mi bisa se ansan wo mo yo mo courtship no abusuan both side no wo nim enti no wo mo nim ntina awade samba ntokwa ba ye na wo mo afanu nim ye no aye wo ma je se ye mabusuan nti ye buafu obo abusuan ni amane ye na abre ko ba de etere no untu mi so nkyira abusuan na nyanyam bia ba man sana ne maame wo ne na wo so maame wo adenti na fanu ni yenu antie na wo bu okuwo no ukosha akokom ka che wo maame se maame sesi awode na meti ase ne ba man de ode ye mi ni yekume na maame ka che se nyahwe eyam yenu ntetena ho ebe ye mi ensa tena ho na fe da ko ne kirikira afe na wo tena ho ana asa wo ko na wo hwe na ni soso na aso wo bedwan akukọ ni ne menni na chi etinka wo kono sabe na se de na menua abram pa kan se na se wodi ni koja bia wo maame esesi a okunum ayetene ana be ma ne maame okunum ayetene ni oba ni ye ni ntimesrawo hwawo na mo mame na me so mpa ba bi de me mfa me ho hinta na me kone se nyame ya dom ne koyi a mama na o ne nkwala no afenu ni me yenu na obi ya ante na otu pia fa jan nanka ho man ya to nkra se akosu abre mfaaye basine bakra obaba pani no isi odaya awan sore okoya na ase ho baaye maternity no so nkwa na ahye what ase na nka ho ba ka nso no gudam na wo ba na odiri ja ba ma no enka sa odiri ja unua mo unua na odiri ja nya bia na wan na bona ko ma kopum sa okoya na unya me fan se week no ana se wa man na start se wo man no wan na bo ma ko ma ba ma na mama so ya ye tibo nkoso na oba wodi nka wono no what be na koso oba afoforo da bia na me kase mbi se bema bia no hon man medinachi ba bema wosi ne boode ne medinachi da bia santefo ngoma yes ai bema kwa wari ne medinachi
no ba de medina cheye ada na ode ode medi wa chire nyeye no ba de ode na chi ode ne medina cheye be na no abe oba so no abe minim na bi wo ho ma sabe so mu ma ko no anko bi enye yi ma me kura mpo ma ekwala ne dom papa no kura se ma me dobre what I say yam pen kwala ahenti yese be na kwa ne medina na adeboni bi ewo yeman mu na Africa no ye wo ho be wo ho no kura e defend da bia be defend ya ho boni ne pa nya yeso ni ya pra bibi e dia bata ne de yese ye bu be de na akoka wo de kwa dai bobie me de me ka che no so pasa da cho ba to che e dia ma se pa pe adia tibia yi chale fa se wa dwene so a mesrew bo modene no bana sabe wodi nka wo mu twoni ho ma chi na jo ba hofro na wakofa no na sabe woni na adidi man kwala ne bi na no dia wo mu so aka no o mu be ya ma da ache wodi kwala na kwotene galam sase wo to amped media bi ama wo mu buta bi asin kwala ne so because o sa wo ma belabo an wo ban so di kwala be ma di kwala ko ware na sa wo ban na de ko so wo ban ni abada ya oboa kwala no ka o mo sho ne yamda o be ka sa wo ma me wo mo nko what I say no pa kwala no wo de o so ne a wo da wiram na fe akwala no hu me ma pede a wo se ne sa de a mo senti me de mo pede ade no akoso anko ye de tama ma me ka so be kwala so ma me no e fa kwala ne ma bobie mesrawo yam pena twetwe bia ahan mo sa oti yanka de a kalam se na wutuo no e fa bo bia ma enkwala no wo monka o man kasafo wo bra wo mom no post wo de wo maba mesrawo bo modene kwan obefa so obehwe wo no na nkwala nkofa mpre wo nyinsan en sa nkwala ni na ya stop ni na ma krono ni wi ni nsam na ma na usuro si ebeje oba yes what time kwa jara bia na ehwe mu because woni abadaye mesam ni na afri sa nkwala no bobie opani ya bra ni no ntrase ni ya hunu nkwala no omfa ho die aye odia medas men so medase abusua mehwe me phone nanim na obi bisa se nana ya na wan na twi wanimi adofo no ma JB Palwa mpacho wadwe kwanta ono na ma yesokosoko se abra broni nyame nsha obebre Joycam Roofing Company Limited ya the phone lines ni ebetum because ani edi nkomo mienu a ewo se tiefo for ebe mbedi bie na mamenwi LPMC ni emfa phone lines no engum ni enkwa yanim Joycam Roofing Company Limited me pacha nchense papa ya digu dance de enye Joycam we ha ho sanse wonom de omo se nyame bibi wo soro enti manensanka enye handkerchief na ode kwaso amanyame nsa aka na emom nchense papa ni nua papa ye egu dance no ho asem na ye ka no enti nchense ne style bi a ope bia Joycam Roofing for semen kan show say wonom ewo bi ewo ho de ebeboa enkonkore na achenkwo se enkwotete mpro omo wo ne papa ewo ho baby bia omanma fa na nyina ye wo enkran kumase ka so atachiman ye wo baby afre yen sesi na onsoso ene yeni nkomo 0540125816 0540125816 3P garlic mixture Piwak Natural Health Limited yen ye di 3P no aba garlic ye dro papa what we mutwani timibo nti eno na be mu ahunu sei ampa 3P ankasa na onsaka vitamin C nyina wo mu achese enya agorokora nti me pa acho wa asthma etete wo wonso so high blood pressure low blood pressure menstrual pains e ma fichiri ko mu yawo ne ehaw ni nyina ye wo bi wo ho wafura shabro so sugar level no ni nyina be ma na ba be ye normal dia ma me pa acho ni mpanyifo eni enkomo na jewode 0248928824 Republic Academy School papa ye bekwa kwotete ye mmofra no eno ene Republic Academy City Montessori enso so ya de ka ho we de ye wo kromu ampa ho no eye class yo anye class ye kosua de na emom ewiase afa na nyina standard curriculum no me pa chaw eye Cambridge na esenye ha de enya wudie ni bia enti dana wonsa kakra fa akora ne kwaje ntete pa boarding ni de nyina wono mo ye ne ho na afa wo ma ne motofo ano wono mo gi wo mo atete wo mo enyom to ne art ne ade nyina wo mo eye pa nti misrawo
bomodia fountain makobo wono mo dia no Obom Road ye ben Lamte Hills ewo Kaswa Amasaman Kwantempon so freyen ahomei so 0249282329 Virtuous Women of Prayer ema kokodru fo ayakeka ye ho abom say ye kwa akobom paye dimpaye no mompaye dwumadie mese die kume kura ne say ye maame mama efe ono nso so di mutintiman pa ye be madwumadie yin so so etimi aye akono okasamafo na ankasa pemu no Evangelist Patience Wilberforce the Graft wono ena wo kasa ankasa ena afei no oba panyi a woje ahoho ankasa Prophetess Nancy Owusu ya Frimpon atonso Presby church ho na Presby aso dan ni mu a ene ye nyina ye hia 20th September be pa cho be bon 9 pepe na ese ya de a wugina ho enkoma ye de wo pemu nkyeremu pa afra homen na je wo de efri wo mo ho 0542234705 0542234705 grow fine bemu wanyini kama mojadura eye papa ede yankasa ye kokoo na aye enu nti na anopa woda keteso a unya nsore kra wo bete grow fine mojaduru ai sina kokoto bi usiaka na abomoden a tobi ayema ma yema obi amema nso oba afichi kromu ha nyina grow fine wo ho edema be ma nso so woda wontimi na okromu hwan ya na ehwan wo so ayenya mo odua eye grow fine digital Herbal Center na edi adupase abedwa so freyen na ne eni nkomo 0244596532 Kingdom Herbal Center yani the Kingdom Garlic Capsules ene ni bitters abedwa so garlic ye duro de na ese wunim de eye akoma na ebo ho ba ate cholesterol so wa wonsa ne 90 million otitiri arthritis ne ade ai wuhia Kingdom Garlic Capsules ene ni bitters ni bi sanso so na be ma bi abeye kiko a me pacho Kingdom Ginseng Power Capsules jodie ne beboa ma bema mema sem ewo form sisi yade ne stress ya hodo na be ye afri ho Tremendous Capsules enso so ewo ho ebeboa ama ma pacho infections ahodo ni nyina be clear ni nyina na bibia e kama freyen ne je wodie 0597298855 0597298855 RSYD Novigi Studios yene wona ekasa podcasting ope studio ankasa ede atwa wade bi ehu hia wene na mafo yade ene na nam tenten fidie so movies ni twa nyina brabaji ye studio ne fetwa podcasting so ye beboa me pa cha wo kwa kwatwa passport picture kra bra nye ntwa no professionally emfa emma me pa cha onkran ye wo mala mabase off first Kokroko Street unya duru ho a ubehunu ye frɛ ya homa so mpanyifo aye krado 0574715778 0574715778 3A Herbal Center yani ade 3A co capsules abedwa so ayato ni din coco master ukoko ni baabi ewo bia unya nhia 3A co capsules ntina wani abre no wo de ne ya yemutim sisi yade eni ya nhia dan huna de ye hwa ade ahunu ni ye coco etimi di sa adwuma no Colenac Dani Herbal Missy Herbal ni apidank wonum nyina wo bi frɛ yen 0546107107 0546107107 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor enupani nyina yen ena yede aba efri Lawson Law Care so eje aba so body a etu infections ase bemu aba Lawson Herbal Mixture elboa ema ya pomatimi ya pomodi antimi agina brane ni nyina Lawson yensa no mesrew bomoden na baabi a obedru bi age wode Frey yen sesi anane yen nkomo 0242133577 0242133577 Nana Brampa warning 1 minute fama be mai ansa ne yakwa ahoma so ne ne yetiefo ne yahwefo akwa akodi nkomo ye hwie a ye hye Wellington boot ye hye tawoto na be ma na ote galamse emu ho na ono de oso obewo nkura miensa de o ma ba wiase but ono pa de enya de obehwe omo no enya Ghana hamra wa ha ye de ne befa so na yenko yo na ya ye ka bibi nche imanobobie ya o manso ozu kronkra de se ya yo so nanim onanim kro manso kura ye hunu din ne kura bo no eno no ka se di asemwa nana ya ye ka kire no se kro ya yetima na o meye ifrimu yi emra o meyi mu
ya na mema bi e de niema bi di agro sebi ube wuba ato na saram enu ana ma sebi o na ya sa akromfo ne ewudi sem za niema bi a ehu hia no ekoso nkoda wo manya tetienti hwe bi na branche peso ye nkola yi eyi ma no obobie ebi ana peso man koda yi e ba beye se sa akra ye wo 40 years a watwe mpra wakoso awe sebi ne ma me wo be kire ne kakra bi a akra be sa akodi zam be ya twede bo akra be sa akodi zam fo wo so adwodo ho ene obate awo agya nkra ya gune ma me so awo na ho nya ne din so oye ni no nya bi oye ni no nya bi ene nya bi so be wo sesi ei sa be ma se na tupram se uye ni hwe nya yie ohweba esem hunu na be ma oba akosia na onom contraceptive kra anya yie atwia fa so be ma ni bi cheso oma kokoti bana no tin atwia fa zuo ni zo awuram ama sese ya ko ene baba hey man no bobie baby a wo bia ye ka kirewo ja santo ato ano eni nsem no na be hwe oma etisa baby a Ghana mra no koduru bia no ye do be fa so no ahwe koda no ultimi trasi eni di anum na kwa no na koma na edu baby a mema bi ya de bia etan na agufu so ebi ni abranche yi man no bobie yi se na busu eti a o mu ka kire no sabe ba no fa na otetafo a ono na wo miensa ya me ya say o manya no picture so abi awura wo ba woni ne picture o kwa ya bi na odene na ma bayire fun ya baby so about se o kwa bayire fun na bayire no so de anya de de ni bia o we muchumudu ya wo ya na fuse asembe okra ni so na ya na uni bi birthdays wo ho oba ya me pa cho faguso ma ye why na em say birthdays wo so yo abranti ekonofo yi mama ya na ni din no because the adamanim no ebi an hyehye ye nko mi hunu din no orade yen mi hunu ana we ya na ayiro eni we die di manim ye mere osei eje ibedu eno so ayiro enye no ma yenko ahoma ne so nkonkodi nkomo why ne yempe na madaroma ye beye de amamo kama abusua mo ni tua number no munim dada modi ni baba ma yen yeda munyina ma se 0548931931 sanso na 0551931931 de ai ne efa. Hello, good afternoon. Aye dwe nana ya yesra oben yen why na eya bare yen. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. I'm passionate to say. Nyami adawo mami wura. You na mansoni ya wo galamse yibia na ya. No. You na ya. No. Na dia teni se kwa ya ma ne dia na mso no. Galamse fo ma no. Emma no ye wale wo mu no. E pati e besi lo be kanse ma. Ni so se wa ya commitment na. Wo ti galamse asa wo ma ne obesi pa no de tempna. Ya wu ya be ka to se we jawo. Ojawu wi nso a wase tian kora na de guso ba me West Africa kwa no ba fi san kora ku be ma so a ekobe nfie mienu nfie miensa oba no wan sidi nim edu de enye problem ma ni di milika betna 4 months pe be ma ni ntika o bobna on kana to tumu no san ko fie na ko fan kora ni din e da se me so me da se eni galamse fo me ma mo so yo ye munti eni ye say hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Hello. Ohinin pacho mi enti we. Really have polito ni me go through fi jako abere wa wase. Fire 2 minutes ka be me na. Really oba na se na pese me kakaka. Ye nko yanim. Aya so wo se ma no ye ma ye nda ho kakra. Na wushia be bia. Ni kwa se wo pro ho na o ma no wa de. Wo se wo study be ma no wo se 3 years. By 3 years anymore no
said they now mammy or do a champ for American or the Suban BCA. No, and a later or dead, yeah, or born them out. Or ya dear father, or Timmy is Johnny free because there were no tenants or yes, a one or do the come. Or ya dear or pass or Sujani in the market. Yen so that's a pa. Hello, good afternoon. Hello. Oh, you name a patch of my NTA where we Good afternoon. Good afternoon, sir. What you want to say? Yami Adaroma. What is your first program? Hello. Oh, you name a patch of Ujina Sopa, NTA. Yes. Yes, you see, the course of Western of also is Oba ethnic Asia or a good my exam on the Berman is a first back a tire. You know, could do Galapia, no again. Or contrast on the one, Palana, Palani, now got to Calamity, and Palana, Calamity, Pala. Hey, Mukasambo, my and I know a ding. Yeah, I know Cassati, said the woman should be given to say, I mean, you cry, the Probably to send a mate in Kawasan yeah, that's it. Hello, good afternoon. Good afternoon, Yada. Oh, you name patch on me NTA also. Me patch out. The Telecaka Kappa, the Rana Obudiano. Can I say we do support? She share or no, could share them. That's a woman, no one could do their man for. No, for other bear manoa. Now, patches the other boy, on one of the best I ever. Abana. It was better to say, you can do for a young shit near ye. Unya butre. I am a change no question. If you share the jet, what begins you who can some market, she that's one thing. Someone can in our war banning and what is their benefit. Now that could give them an intent. And no, person or theatre for no better to take them up. Take a cramp person. May that say about Kakra American is who bear man fitting a share, the state where and say, not who said bear man warrior. Still you can't say, cause I pay money. Nasa, no Bema or no Aquacosi and when him so or Yiribiao. When him so Kunubiao. Who's a no casse, not bear money to baby. Children, one year and one year, so who kai Kakra. Oh, the channel who said bear man a crown. On you be anum, aye. Chino, a dear China night who can be a born home of DC. I will know nine Mocrano. Couple of baby China. If you wanted your news, there's some money in our sweet and you'll be ambassador by a single mother. Only penny baby in town, I am some can chance or a single mother. Any baby, in Tocano, Ghanian one was uncle to me. No question, the same crowd, I can no question. No question, but that's it, you. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oh, yeah, the didn't give me a cry. Now, before that, I didn't have a but number thanker. You try my dream one issue now, wouldn't kaka. No start to yes, sir, or baby a couple Gianni Adiano. Now, the person can make the mass and and then the dear bank pie, hey, Mimi, Namenqua. I catch and Mamma, I some say, I some kind of missing one more, so a pajama says a man say. The production thing, number about this. Mamma, yeah, found what? What's some no one young shas here, Kramakume boo, yeah, found number near from what? What say, I thought I make you on someone I make you. Oh. This a new fear. Oh, I say, I suddenly him see and I'm a oh, no, minute them I say. That's a minute them I will not just say. I said, Bibi and push him as a milk, the phone so. Now, I'm going to sign the phone. I'm in some place and mamma, Namma, and shot your woman tablet so a mammy. Quaya. Men call what's up and I'm going to be call your down for. A nadia mano. Me call ya, me photo, no, me photo, at the hole. Hey, I'm a yes, a chief station, and station. Come a bomb, Mammy at a bro for your buffalo.
Sompa te brofo pa na na brampa woni brofo idiomatic expression ade ani ade. Ye be fro me enko bi foforo so ye be fro why ye da say. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Alaga. Yeah, mama, owo me. Papa dey. The picture should go and can you be for Original Nigeria, ha. I feel na grandpa de mesimu. Original, and then ye ni abre yan kwa. The question. Oh, me have consultant na major padro ya hotel. Na be na movie as Nigeria me chia. O tell me asabi, ana grandpa ni abeni na me ni abra. O di bi enti. Oh, e me ma no sabi nya, e me ma na nhwe da na. Ye so ko no be right. O ma to pon mu shi e chepre ko die. Bi na grandpa. Original. Original that kro be ya ni akwasha winter jacket ya betina ha o. Daddy o he. Me ma na nhwe da no. Se na no be ka hwe na. Iso go be ma de tira ho a, o be ka hwe dra lai. O ma ne ba ko a, o fi enso no, iso ma no be 5 na 6. Sa ka no tra ka mu, e fu station sa wo ko be Accra. Se na no busu buto ba nso. Ya sa bi ni ado. Ma ya wa ni dada ho. E me ma ni bi. E ni dada ho. Enya se bi enya obi aba ni koko. Ina me se mi aba ma so dalam pa se o we jare eken. So ko no sa no ba ho fo hye ho. Se dia se o ma he ni ba. Ye na me he ni ba ma no. O mo nya sa no mo ye no. Me da sipi ye yi na kwa. Me nso so me da say hello, good afternoon me pa cho last caller. Good afternoon. Honorable me pa cho ma mintie wa wi ye. Papa, mama ha. Ya eja o. No, na o kanana me ka ka no me ko ni ade ba ko sister ya ha me ka ka ujan kwala no ma be ma no because ni o ko tuna wale na se ebi a ikodi wo bura ya bu ni adi na na ya umani tia se ba wunji da na o fasa ni mani ni na mu ebi se wa ko ya ko shi wani mu awali mu wanya ba wiya abana ya wo ba wo mfa so asanti fo ye di ko na fa ebi ga tama ye ha na o ba so kro no ga fan kwala ko ma me o ma na sem de ya ka cho ma me na din kwala na ma wa ko petra bi bi ala fan kwala ko pero dan kwala na ma be ma no o ya na o ma se no because akola o ti so ga amaya o ti so ga na ma ko kan ni wa ka where they want me guy so ever since school didn't go when you school so my papa be no my Ghana we are tini what's how when na be there e ba be da wo so be ha baby the mesra no say yema we nya dia on fa nya di sua de kese na ti bi adwi afesa wo ko ba fa so a obe ile mo ile no na yi ama no e ma no so mesra de say enkwala no oba no ade na so ma no ba wi ase wo na de so ma so bamra ndi mi so tu wana mo ne enkwala no ya wo mo oba no so ma na yi fi ni nsem da ma se ba yenzo so ya da ase me se course no ya pon we de yesrem mo last one madawro ma nya ya nke ne mo ba hwia bomu pa akosi anwumre na ebre no. Hello, good afternoon. Afternoon. Mame, me pacho me enti o. Me pacho me de kasa free manso. Yo. Na nyamye ni no kreni. Ababa o manso kro bia ni manso me mu nyina. Edin, ena guarantee nti. Fa wa wi. So wo ba no bi beje wo ku a nyamye ni so wan hwe ko ku ha twache. So ye be ma no bi beje wo yira wan hwe ni ko ku ha twache. Edio. Ti ye tre mo ko futu bia ya mo fam fa ho ma ye. Be ma no so ko ndo ba fo manso no. Se me kana ni nia kitwa na de ye dia amma bo so no hwe ne ma na manso ni de bi no free manso a na ni da ho na go ni nti na so mo prepare fiche ka ka bia ni enye tikaniti ma me so free manso 13 years ni na me kan ya wa ma fam wo manso ni ni kru le ko me na le ko ye na me kru da ta ko se ko fa manso ni ba na nyini kakra na flabo mama nya kuma ya de nya titwe ya de de anya nam no so for any doctor ahie tika kutamini la last so dano te metso no fu no beka be ma no so hwe ma na
mesire no ommo so no nya ye o dia nkwala no ko ye na o ko prensika e di be hwe nkwala no ommo ta bo so na ye le no na die na won hwe ba ya na wa suru na ko ma hwe na won hwe won ka tancha plan on ka ni tibia papa nka ma mi nka ho enti akola ni che ni tibia no dai me mata me mo no so fa bibi en chini chini so no akona nya me be shira no ade bi o din sa da kadia me da mate yen so ye da ase papa mama ya me anya birthdays na ene no nkomo no ye pi yenwa ba me na edi na woda ene day owura nyonyamfo gina kentem enya agorokra owura kumase ya wono owo UK we every gifted ben wose na wode wa wodai nyame emwa wo na koso aye nhira bebre Sompa adwuma ekuo ne aka ye ho abomu a ye boa gifted ben se ene yan we hye wo awoda pa na ye ma wo etiri nkwa enso ya yanto aso Enoch ya owo University of Education Winneba we ye teacher Enoch wadafo pa otwotwo mutwo ye friend Clinton wose ya na ye ma awoda pa sanse one wo san ye no boni bia memu wayo yonkopa enti no Enoch happy birthday yet waso mame Emmanuela Jamfu Amponsa senior ena Emmanuela Jamfu Amponsa junior na so entafo ai inshirapa we every mo papa SK Boles ya wo boase oye serial caller wo se ne mai wo mamutiri nkwa kese Sompa adwuma ekuo yan kamom na yan wehye mo happy birthday nyame nhira mo na ontonsu pamfa hu mabrabo eso Glorious Gloria ya working Tom TV me pacho me yesa na mo yese ya Glorious Gloria ya working Tom TV we free Nana Mensa Abrampa Sompa Nana Abrampa ena ewehye oba akonofu yi happy birthday e ba ni say won sane a mani abre me ho and wife o na yo de watwe asan so wan kire me ba ni say na kire bi a me sister ne ade wan kire mu enti ni nua ba Nana Pedro nya say na be ye wo Glorious Gloria ya o ye adwuma ewo Kintom TV so Nana Mensa Abrampa se o ma o tiri nkwa one Sompa adwuma ekuo ye nyina ene ye wish you happy birthday sunkun wo se na chelia mani nkosi na emom menye blog oba hima nya enkoso na onhyira o mama ya edru de enso a yo ya mame ohini ni adazo a baby a wo bi e ma wa ha we ye Payola Luxury Wigs ye grand opening ye piano na grand na so na kire se enya agudie eye tetrete eye kutu to wa man pani ama me hwa de pa wig papa na se wan kasa wa ye ho me pa cho discount be ye adwuma na giveaways ni nti bijina ase agina musa abelaba mi gina ho nti maami abena Payola me maami ohini ni na edi dwuma kese edi ama we ne se yemfa nto wiase afa na nyina anim se yen nyina ye ma meta we chi kwasi adai kwasi ada 21 September enye kwasi ada ebe 21 September ye di anim ya bebo 12 pepepe West Hill Mall na enkran ho no yen nyina ya kwa akobɔ nchenku brabeto ade brabesha ade besha de ne kokodi adanse pa na yenya atofo dwumadie mu nkyiremu wo pa ahoma ifre 0596 02 9594 0596 029594 adofonom ebre na nya ye be mame na wase papa pa se ene woje ebre ne Sompa Nkomo tena ye bidin de Nana Yaa Serwaah mesi edin bi abefrem bi ma ore mfida se wode ahofe ebeka ho sanse prame pa yeda mu nyina mo ase nyame ya adom adwoada yenya ba ne ehurisi mu a me mame
ohinini adazo a obeje adwa na ode yato amu a yeda wase papa panyiwa fidie ni nkos emfiri ha koso ane tie Sompa saa brebra so inde ne medofo na makra onyame ya adom ebesen hia ande saba e wo mo bodi ni ma nke kwana mo ba